Pamiarsa pengarga busung reng Denpasar Mewah Badung keuningin nincap. Penincapan dinucap sangkaning kewentenan pasokan saking Jawa Mewah Bali ngidikang. Lianan punika pengrauh rainan taler dados pemidabdab nincap nyane arga busung. Kahanan punika kapanggih ring Sibang Gede Badung Mewah Pasar Batu Kandik Denpasar. Pedagang busung ring Pasar Batu Kandik kakosekin para pembeli. Busung sane kantun wenten ring mobil sampun karebut oleh para pembeli. Pedagang busung taler sibuk negul busung majeng para pembeli. Pak Wayan pedagang busung maosang. Daweg kalih raina kawentenan pasokan sampun ngidikin. Inggian busung sane rauh saking Jawa Mewah Bali. Kahanan punika ngawinang pengarga busung nincap sawetara 5 tali rupiah. Silih tunggil pembeli Bu Ketut maosang merasa mewah numbas busung mewah ron. Dane maosang sadurungyane taler sampun numbas busung antuk arga 15 tali aiket. Rauh mangkin sampun nincap dados kalih dasa tali aiket. Selanturnyane pedagang busung ring Sibang Komang Sumarjana maosang pengarga busung ngamahalang sangkaning pasokan sane nyansan ngedikang. Made Saliati sane maodolang ring Pasar Wangaya dan Pasar Wedarang. Kawentenan busung sareng ron sampun arang kawentenan nyane ring Pasar Wangaya. Sane ngawinang panincapan harga sadurung nyane aikat plekutus tali rupiah rauhe mangkin sampun munggah ring selai tali rupiah aikat. Melunjak, Pak. Ada yang 35, ada yang 20, 15, Pak. Sekarang udah jadi 20, jadi 25. Tiang nyarinya di sini, tapi tadi kebetulan tiang jualannya ke Wangaya. Di sana sudah agak jarang sih janurnya. Sama ronnya juga agak langka. Kalau harganya lumayan tinggi hari ini, Pak. Per ikatnya yang biasanya dulu 18, sekarang udah sampai 20-25. Lianan punika pedagang busung maosang adolan ipun kakantenang ageng. Yadiastun arganya nemal. Para pembeli taler nenten mekangan minabang sampun uning. Mawinan pasokan busung sampun sayan arang. Saputra Bali TV.